Minus pa untuk kulai drum. Nagket sis pa untuk kulai. Tanggawai kapung mata kesengi pen kuai hane apa lau jelek. Pi perlu kilai kuai mo. Pi kuai hajing sya sedang kuai kendai beje. Kendai duna kendiat kila. Ya sedang ben kuai. Tidak don ro ki balatat ketuk ne. Te mensua kan ero kawai kapung ki pen kuai ndai mata kesengi kim pen kuai ra. Kene kapung le kilai kerjar mo. Kerjar kumha malang ren. Tas ngi te duna priu bahan he polau jeli. Pej kini jekarum dan priu. Entah itu rum dan priu. Nagket indrus pa kanyo. Nagket ars pa new pro. Kapor kari kapor lai mo. Kilo new pa kalpun ro rak. Turu kawai do lah ahi. Lamar kabak man laj. Benar kemai kiat ya nih. Kalau ni kat ini curup aja. Kam man laj kabak bai tu ah. Mama, itu bahare habu. To nagaju katikan. Te kejung dai to kalong kepala i kencak. Tip kedai namar ka jeng slap jeng kebenan menen na. Kedai jeng duna jeng kidok haru ya katang mak pentip. Te ya mata la karno teli ki poi hapo karan sanro yang nilai ban pej. Dengan pej wa kene kawai. Kato bedang e kono to perlo karawan. To layo. To ini la pen no kidok ha po ran san mo ki poi kidok ha la katno ka jeng khia jeng kidok ha. Ba kila poi katno teli. Namar ka jeng dai dok ha kala i kumba ka kham kencak manta. Oh, dan dona kita ane poran san mo. Kini poi kini kita. Saya pek kham swet andal khambun kita kham manta dang dona. Mulai. Kejengkia kado 10 kilo kendai spa akunyo. Ra. Kejengkia kado 10 kilo san spa nyo. Oh, lah hai kita. Kejengkia kado 10 kilo ar spa san pulai. Ket Ndrus spa arpung. Kejengkia kado 10 kilo lai spa ra pulai gram. Kejengkia kado 10 kilo si spa lai pulai gram. Jadi kita si spa nyuk pulai. Kejengkia kado 10 kilo san spa 1 gram. Kene roe kham ha. Jadi kita san spa prapuway. Kejengkia kado 10 kilo lai spa lai pulai. Terlai. Don box beto trilai. Lumbok terus. Kene ken ka khataman. Nah ketika Kham ha. lai. Labon man benekong kene thrai. Kejengkia kado 10 kilo kendai spa 1 gram. Ken kami hon ka dok ha. Nomor Ndrus Pak Wei. Kejengkia kado
si kilo si sepak pra. Masino ni masino chong aku. Nagatiket nomor san sepak ke jikia gado si kilo Andrew sepak sapuai. Mangat tu dia. Punya kali surat mana nah. Belajar bah bedai penyat kali surat sepahaban wan hangis kang. Dan nagatiket nomor san sepak pra ke jikia gado si kilo Andrew sepak kendai. Nambun kinawan thau dok ha lang iba ka dona jeng dai dok andre bun ba bon thau dok ha Lai sepak sepau ke jikia gado si kilo Andrew sepak ai punyo. Ma Pak Rurai kemarin. Nagatiket Andrew sepak kendai. Jikia gado si kilo nyau sepak nyupar. Jikia gado si kilo saus sepak laipu ar. Nagatiket saus sepak sepung. Jikia gado si kilo nyau sepak prapuai. Sos pala so. Nagatiket saus sepak laipu saus. Jikia gado si kilo pras sepak prapundrong. Jikia gado si kilo san sepak kendai kuai. Si kilo si sepak sepusau. Nagatiket nomor saus sepak laipu ndrung. Jikia gado kendai sepak nyupar. Jikia gado pras sepak nyupulai gram. Jikia gado si kilo san sepak sempar. Cimla. Nagatiket nomor arku pra. Jikia gado si kilo san sepak punyo. Si kilo Andrew sepak arpau. Nagatiket nomor lai sepak laipu ar. Jikia gado si kilo lai sepak sab kendai. Nagatiket nomor lai sepak nyup undrung. Jikia gado si kilo Andrew sepak kendai punyo. Nagatiket nomor saus sepak Andrew punyo. Jikia gado si kilo lai sepak lai puai. Nagatiket nomor iway. Jikia gado si kilo Andrew program. Lihat deh tuh.
tiket nomor Aspa Kuwait kejengkia kado Sigilo san spa kondro Dinyo Pusan kejengkia kado Sigilo sispa kondro Kuwait naga tiket san spa kondro kondro kejengkia kado Sigilo Hyundai Spa 10 gram. Sigilo tuh mata kesini ini kecil kop kuai dok ha kabalong hane hapo lau jeli warla kade ka jaka kuai kade tangka jaka kuai kabam hari kidok hang lai i mantap ke kila dap akaran san mane ngai i komba ki kenja ka jing dai do andre kidok ham ta dap sumam tingin pej mantai kini ka kerdan jong kidok mo ibuan sekmat kidon keno kilo oh karim ini ini karim kepala kam hadur pabreu ini pej kene kado don katno kene bengkong si kilo Hyundai Spa 100 gram entah kene kebaar si kilo Hyundai Spa ar punyo entah kene kebalai si kilo Hyundai Spa andreu kene basau si kilo praspa prapunreu way alai sau san kene kebasan si kilo news pa prapuai kene kebanreu si kilo news pa san pusau oh kapnya ke jong ado mah untuk kidok mbak pilih i keadaan bahak kidok entah kesini umut kalau kuskin maka jeng selap openeng tem entah kidok hak kita dapat kena keren sampai